Hola, soy Ana, la coordinadora de colaboradores de Lokarri. Kaixo, Ana da, Lokarriko laguntzaileen koordinatzailea, eta ni Maria, bere itzultzailea. Oye, ¿sabes que estamos con esto del observatorio social, verdad? Aizu, badakizu lanean ari garela behatoki sozialaren kontuarekin, ezta? Me imagino que ya habrás contestado al cuestionario, ¿no? A través de la web www.lokarri.org. Eta pentsatzen dut, jada, erantzuna izango duzula galdetegia. Non? Irubebikoitza lokarri.org webgunean. ¿Que no? ¿Que todavía no has contestado? Ez, oraindik ez duzula erantzun? Es que los de casa siempre los últimos. Betiko kontua, etxekoak, beti azkenekoak. Bueno, pues nada, ya estás entrando y respondiendo, que si no te apunto en la lista negra. Beno, badakizu, mesedez, sar zaitez gure web orrian eta erantzun zazu galdetegian bestela zerrenda beltzean sartuko zaitugu. Bueno, y aparte de todo, ¿qué tal te va la vida?